Qabo bafowethu, ngithi angeke ngidlulise ukubonga okukhulu enduneni yakithi ebabambeni Chief Dakamele into asenzele yona. Thina abanguni safundisa ukuthi umuntu uyabonga uma yenzela into enhle, noma uqeda ukudla uyabonga. Sibonga kakhulu kuwe Magonya wesitshaba. Sibonga kakhulu Mfezela uKhandala uManzi esizonge izijambulula, esizonge ngemfundo, Dlulamithi equnta phezulu, Msuthu ophansi, osemnyango, osemsamo umthambekeke, wena omhlani lezindlela, omhlani embili, ngokubeletha ababusi lezinyanga, ngoba wabeletha utategulu wasemhlangeni, wabeletha ubukhole kanguboyenja, sweswelikathanyana, sodindo omuhle, Magonya wesitshaba. Hawu nduna yakithi, njengoselikacela imbuya eladida abafana basempumalanga bathi le nkomo siyifanisa lekhonde lasemancubeni, yavuka yagoduka leza semantungweni, savunga amasonke isizwe sabethwakaze, sathi yavuka imizi yobaba mkhulu. Ndaba ezitha, hayi akukho okunye esingakusho. Mina ngibonga kakhulu, ngibonga futhi ngiyanconcoza. Uyazibongela umuntu wamgubazi. Ngiyabonga Ndaba ezitha. Muhle umsebenzi wakho, sithi khula soso likathanyana, sithi nwelo lude Ndaba ezitha.